Kishan Bay AJS kachepaman duna pot advocate Azir Pojir Pietum Karchodam Kedam tang nipai sirkep arni Baiba Kipidun Kishan Bay Assam Judicial Service kachepaman dun Thegapot Difu Judicial Court along Keklembom Advocate Lapen Azir Pojir Pietum alang nipan Archodam Dhojukha Samson Singing T High School Pensi HSLC Asat Langalong Second Division Pensi Cepa Ondunlu Lasonsi Difu Government College along Pensi HS Tame Second Division Pen Cepa Onlu Lasonsi Political Science Honors NC BA Angdeng Sitame DGC Pen Second Division Pen Cepa Ondunlu Lasophi Alangli 2014 Aningkan Pen Difulo College along Charlie Dunsi Kedam Tang Surihinira Great Roxy Aningkan Anke LLB ka Charlie Sitame Patanglo Lasophi Alangli Lohin Ansose Angdeng Kangtoi ka Charlie Dunjiaphan Bisnuram Methi Government Low College along C LLM Charlie Dunsi 62.5% Chepalong Pen LLM Chepatang Dunlo Alang litet hanbang rasenjat tong bipipen cepa chorsi ningkan kithom ausu aron guru bephan chopa thesi hemhum chopotelo obe kimetu mobile along social media lapen thang amo kibang beson langpen apor cepadam thap thedet nangji kai kita alikedo lapen kibang jilang arnia phan kimesen asaisi keklem jephan bor inangji lapusona porateng kacepaduk abang hubang phetumsi arnisi kalite arnisi kichun mate success longbek tiputa alangli Kishan Bay ningjepon Karbi akhei Magistrate kevanpilo MP Barim Dr. Joyanta Rongpi Angjorsi Assam Judicial Service Asaplang kachepaman chenglo Lasopen ningkan thongke prahini APC non obekimi Kishan Bay Laso AJS competitive asatlang kachepaman thuke Karbi akhei aphan Lakhaun epin anong mesi kevanpilo nilimen Kishan Bay nili hem ke haraghat cherep to biro pen nili pu men ke crossing bay kalitang crossing bay pen nil pai men ke mongla tiron pi nili non he jong Assam Judicial Service grade 3 satlang long STH kota pen ununjilo so ki unduna pot nili fan nangkarchu angli tum advocate by do kan saratuman churupari lo thank you Angke non nangli unomati mopen chinilong lo mane among Karbi you are the second angke melan bong the first la see so putak nang how you will express angke la pen Karbi long non apine dun obi mi dum bhan message lo bidiga nili expect we kali he just undeji po astami unelo anam hirjumi pen na pen nili long nak chirap dun tumdu athe ya ta kamle claim bustami inyat ke un ide jason si nili matha lasi nili long nak chirap dun tumdu nili hem sorpen chenglok athe nili ge pisumi antang nili supota tang lo ni kan thomra chiti milo non lasi nili hem sorta ingana chirap dun lo nili long athe adina chini sumian lo bote ya kecharli por he kaduri du lapen na thakta nili po tang ni phanara bu support guidance pi bolo example pime omoring leng alang li ta APSC ta means patai ni lo to kala mala lang benta guidance nan long lapen mission tisu bustami alang ta phone jiki pola court proceeding sailang ta melang nang than pon niti son bupo kami chali bom mane ko yo la moral support do lo ni pibang ni lason si asini lima tha message lo la ri tum non no kimi hai thanta je nili phantan thai lo non nili puilo nili susumi kenta ni subo lotang lo kechali por ka dure jong si nili jong si undet pulote non la we kimi dunge posi ni det po solam bang ako lalo ilitum Karbi tumpen ke nili si second la pinsoben nili first lo as a whole ke nili second la he nasi la ananingkan ilitumang bong judicial magistrate ba judicial officer abide la ke ilitum therakami ala nasi la sohin bang chijanang la ko ilitum mahin ke nili kaita puer
competitive mindset abi ili tumang bong tung thaklong po risu jang tung tak ki ju no lom Facebook ta social media long si apor bisi ke lam da la ha apor jong si alang tum productive ahinat ya tami ke charli tami business ya tami hai si apor pinangji kusini matha asi ini tumang bong ta la competitive mindset bang pa donang la competitive exam hai bang togun han bor inang lang ke togun chot bang chok chi full dedication 100% chipi nei la pupe bolote success ya long si long le lo non nomili jun thai noi ene exam togun lang try lang person si the is tami support chipi bang ben si togun pote hi unji unde nai ke kali nei ma pu ichini yelang labang authority ben si isiang deng long le dun elo mati asong deng long le da phi what you will contribute to the Karbi society labang la sensor bang ke nili nare tunda chin thai babon la so service long bang ke social life mane sonna komche nili bang along dam si penni mingle abji lai bang ke komche thai ji sitame nili hin pen bang ke amu pa nili purbom lo oi kimi tum competitive mindset hanang la nili ke APSC ta ho UPSC ta bang thekli jat po tami AJS hin bang as nili unmelo pot lasi nili jap man sab so bang japon thegi pusini ma tha guidance pon thegi lasi nili welcome ajo phanta ani ha tum la AJS exam experience tum ne to ge ni ha tum majok tami thekan ke nili han ponji la bang bote nili contribution ke la solo majok tami guidance nei bote nili thek an bang nili than ponji so hin bang তেওঁ 2023-24 বৰ্ষৰ পৰা AGS হৈ ওলাইছে আৰু এটো অকল ডিফুবাসীৰ কাৰণেই নহয় গোটেই কাৰ্বি আংলং বাসীৰ কাৰণে আমাৰ গৌৰৱ আৰু তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ আমাৰ ডিফু ল কলেজৰ পৰাই ওলাই আহি আজি এই স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ অশেষ কষ্ট আৰু ধৈৰ্য সেইখিনিৰ কাৰণে আজি তেওঁ আমি লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু তেওঁ আজি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে তেওঁ মানে উৎসাহ কৰি গৈছে উৎসাহিত কৰিছে আৰু ইনস্পিৰেশ্যন সকলোৰে বাবে ইনস্পিৰেশ্যনৰ খুঁটি বুলি কৈছোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যাতে তেখেত আমাৰ সকলোৰে মানে ইনস্পিৰেশ্যন হৈ ৰাওক আৰু তেওঁ কাৰ্বি আংলং বাসীৰেই নহয় গোটেই অসমৰ মানে কাম কৰি যাওক প্ৰেৰণা হওক তেওঁ সেইখিনিয়ে মোৰ কাম তুমি ইনকয়ৰানাৰকে ফেব্ৰুৱাৰী 2024 আৰ্নি এলা AGS ৰিজাল্ট পিলো গ্ৰেড 3 along ilitum kachinghon kisan bepu undun lo lasi la soputhak pini nilitum friend circle mate nilitum charli rapetatum alangli phan karcho nilitum kachoro je alangli karbi anglong aphan nongnam keban lapendak difu law college aphan stame isi nongnam akime iliphan keban pi karbi angbo lasi pini nonani kang sampor alangli phanitum asap so nilitum ahin pen karcho labang so program nilitum dak alangli phan karcho lo nilitum bahini ba thom chetong se alangli phan archolo jat maner kebangji apor hot sita me non new generation mate akimi generation atum alangli phan thekdun long pen charli dun pen anso se ilitum angbong karbi angbong pustame AGS officer kemanji pen social justice ba justice commission long thekji aphansi nilitum kaduk pabya hin pen stame alangli phan kachoro pajir pen sinil kardom pe kardom এনেকে সবে এনেকে ধরে দিলে হ্যালো হিরো কংগ্রেচুলেশন
সবে পার্ট হব লাগে ন ওহালা তুমি লাগে না Thank you.